Aku iki seorang seniman ya. Kerjane pas ana tanggapan. Nek tanggapan duit kantongan. Waya sepi bingung golek utangan. Emak jedor, emak jedor, emak jedor, dor. Bang Amarta teko. Wah iki wayahe bayar angsuran. Emak jedor, emak jedor, emak jedor, dor. Bang Mekar teko. Wah iki wayahe bayar cicilan. Mak jedar, mak jedar, mak jedar, jar. Syariah teko. Yo iki wayahe pelunasan. Mak jedar, mak jedar, mak jedar, jar. Toto. Wayahe bayar mas-masan meledos. Lah kon menyanyi kok go bledek iki lho.